سيدو درشكر نوري هو دالن كورت كرن حكمتك البشبهها. اب خود شک دانینه یعنی هر تشتکی خدای و پیامبر گوت یما بکن و هر تشتکی گوتی نکن حکمتک هایبو هندک حکمت ام زانین يدبو مهاتنا قوتن بس هندك حكمتها شيء ام نزانين مثلا بو دلنك كرت كرني انريه دريش كرني ايك شوان اوامر انا يتكو خدي تعالى وبيامر خدي تعالى بو ما كو امر يدخو بردين وام يدخو دريش كين واجر مثلا بيجن دريش كرن نبجي بس مهم يعني بين ديار كرن واشكرا كرن داش حكمه حراميه دار كابتن ودلنك كرت كرن دلنك يدخو كرت كين بس حكمتها في تشيا يعني عندك علماء بيجن حكمته و اوه کو گهداری خودی و پیامبره یا اوه حکمتش خرام مازنتره اما وقتی دی حکمت دنیاوی ام نزانین چونکه مثلا گلک تشتهی شریعتی دا مثلا بوچی خودی تعالی بجن نویجت ما مثلا هر ایکی وقتک بودانا یا هر نویجه که رکعات توی هندک بشکل کینا اما بوچی همی وکی ایک ندبون اما بوچی همی سرک ندبون يعني هنده تشتام حرامياوي آن حلالياوي حكمته يا درست نزانين بس ايكش حكمت الدنيا بو دلين كرني كرت كرني امام عمر بخو بما ديار كر خدي تعالى جرازي بتن وقت برد نساخي رجارك جحيله كاتا دف سرادا بين كرنش خاري ورابو تشو وقت كو تشوي شافي امام عمر فيكت بر خدای دلنگت وی دریجن یعنی کراسی وی دجا شبون بریکه یدبن گوزه کادا گوده کابوم بزفرین زفران گوته ای برازا يعني معنا وكي ام كرديامات بيجين وده اي برازا دلنگت خو بلند که بلا بچه سر گوزه کادا تقواتر ابو تجيب دف ربيته پاقشتر ابو جلكيتش و اواهنه مثلا نبس سلفي بتنه يعني بيجنا عالمي ريت خود دريش كانوا دلنگا كل كان اوا اسلامي يا قوتي يعني اوا هزر كاتن اوا سلفي ود بيجن او خلت او اسلام ناگهت معناوي اوا اسلام يا قوتي يعني خدای و پیغمبر امر ما يكري و چندی چوا یک بیشتر پات قرآن دانینه ام دی بیشتر قرآن دانینه بس خدای تعالی یا گویی گوی خود دانه پیغمبری صلی الله علیه و سلم چاولوی بکن پیغمبر خدای افتشته همیت بو ما گویی